Ih, canda mulu lagian. Ya, dianya. Dianya apaan? Orang lu dorongin dia. Enggak, pengen aja jelek. No, itu lu jadi gimana tuh sama Jaki? Ini handphonenya gimana jadinya lu? Lalu Lah kenapa gua? Lu lagi nih kalau berenang aja nggak usah main jorok-jorok. Kiri gue bajak boy. Nih, jadi gini nih, gue tuh mau prank dia. Nih, gue kan. Nih guys, jadi gue mau prank Vicky. Jadi gini konsepnya guys, kan gue punya HP nih. Ini HP emang udah rusak. Jadi gini, ntar gue lagi main handphone. Nah di situ ntar Tajudin bercanda sama Vicky. Nah tiba-tiba Tajudin dorong gue. Dan handphone pun tercebur. Ini kayak gitu ya. Tapi siapa yang dorong? Vicky lah. Nah, bercanda sama Tajudin, kedorong gitu. Ya. Jadi di sini intinya aja dah, gue sebanyak ngomong dah ya. Jadi gini, mau gue buat bikin nangis lagi yang part 2. Kalian penasaran kan dengan muka Vicky yang kayak gitu? baca. Udah. Oke. Udah, gitu aja. Ayo kita langsung kerjain di. Anda sini lu. Buru jalan. Lihat muka lu. Muka jelek aja gaya-gayaan. Ayo kita berenang. Kita berenang. Udah lu berantemnya berdua. Ayo kita berenang. Jadi gimana nih berenang kita hari ini? Siap kayak lumba-lumba? Atau mau kayak goril tenggelam? Satu, dua, tiga. Ya. Ketek bemo aja. Ya dingin ya Dut ya. Dut. Serius lu? Terus jalan. Dingin nggak? Kagak ya? Isi tuh dingin banget asli. Bagian gua. Lu ngapa? Lu ngapa? Ayo bangun, bangun bro. Bro bangun, lu ngapain begitu? Ayo boy pindah. Lagi dong, push up lagi. Bisa nggak? Tuh, 2, 3. Nangis dah. Ya. 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 Itu. Itu. Ya. Alamat bareng-bareng. Nih, gua nih. Tuh, 2, 3. Gila lu ya. Oh, itu deh. Ya. Gitu jaganya. Ya, dianya. Dianya apaan? Orang lu dorongin dia. Enggak, pengen aja jelek. Jelek. Gimana jelek? Pala lu jelek. Apa-apa nangis dah. Nangis. No, itu lu jadi gimana tuh sama Jaki? Ini handphonenya gimana jadinya lu? Lalu Lah kenapa gua? Lu lagi nih kalau berenang aja nggak usah main jorok-jorokan Andut. Lagi lu canda mulu. Ini kalau masih bisa diservis aja lah.